Pula. Mošate. Ke a leboga dikgoši tša ka di bonkwenyama. Ke a leboga the paramount chief, the prince and princesses, Bompogoto, ke a leboga ka moka. Ke kgopela go bile le ka mokgwa mongwe e be le gore ba introduce dikgoši ba lebala gore go na le bomme Mzilikazi. So for that re a le tshwarela. Dikgoši ga di tše re na le tšona mo re na le Principal Queen Thembindlovu, Principal Queen Octavia Sibanyoni Ephraim, Principal Queen Cross Grace or Benedette, Renali Queen Njipiri, Principal Queen Mazibuku, Renali Principal Queen Lolo Wautswa Polokwane. Ke rata ke itheta gore ke kgone gore badimo ba ka ba bona gore ke tlile ke nna Mashamaite a Bokone. Leswika le tswalla ngope a le tswalle masuka fela le marumo le a tswalelwa. Ke nna kgošigadi e tswang ka mo Limpopo ka fase a bogoši ba Mashamaite. Ke a leboga. Announcement e re ka e beang mo re na le letlomakala dikgoši tša ka tše di invite-ilweng gore na e reng ba Mzilikazi re sa ba bone. Re apeile ka pitša tše kgolo rena ba Mzilikazi le ska re makalla ge re se re felele ebile be re decide otherwise gore na re tšwele pele ka mmereko or jwang mara ra re batho baeng ba rena re ba biditše ro riang ka rena. Our Principal King David Matlhaola o tlhokofaletše ke ngwana, prince ya rena e tlhokofetše ene bjale ka bogoši re boletše ra re e kampa ba botlhe a re yeng ro mothekga mara ba ba šalang ba šale kwano fo baeng ba rena gore re kgone ba amogela. Bjanong le ska makala baeng ba rena our guest re na le problem e re tlhaetšeng ge re bolela bjalo ka tšeko ba boloka. So re be re kgaogana re re no matlhoko a bile gona but ha re na le baeng ba rena. So ke engwe e be re tshwanetse re fetiše ene be re kgopela gore re be le moment of silence for our prince. Be re kgopela bjao. Re a leboga. Re bile re bothata re na le our princess mo ke Princess Elsie Mbujadi ke yena a re thekgileng princess o e re moroma wa tsamaya le ska makala re mmea le rena le queen re irang ka baka la gore ke o mongwe wa di princess tša rena tše di leng active ge re re ya Gauteng ya Gauteng re re tla Limpopo ya Limpopo. So re kgopela gore re mo phaphathele matsogo for that. Re a leboga mošate. Pula Kamaku re leboge ke bona ntlo ka re go a felela mo I'm not sure, or is it because of hunger or what, because but we know that it's been a long day, so to kgopela just to be patient because of our program director is still trying to fix something for everybody just to get something to eat.
And as we said just that earlier on, we started late, but we can see even our youth, because they were here, they were so confused because they were supposed to be here earlier on. But now, yes, we are happy because we see some of them, they are coming in. So with the program now, we are continuing here. Before I'm going to give the opportunities to our kings here, yeah, I'm not sure. King Masibugu, is it still with us? Yeah, so ke to ba fa platform, ke re ba fa platform, which means arsana di items in sat lo di bolela. Ba ne ke re gona fa because gona la item engwe bo di announcement ke dore ka bo dipana nke ke di beye because program director sa tswile bana na pele ke fete ka tsona. Magoshi le setšhaba ka moka, and all our honorable guests. So one of the items that, okay, you know what, are music kamo barle kamo lo mo sara opela ngere. Yeah, ingaba ingoma yesintu, ikaba sefila, anyone. Ke short interval, please, aropeli.